Putra Dino tim dalam Pratasena Audio C Mama Sentot studio Mama Sentot langsung Suwun mendelek Ayo durung Mama Sentot Ayo Mama Rio Mama sama kan abu kelingan senokan kan Bos mebel bawa keladar aduh kata wis rong taun lawase setok hubungan apa mungkin bisa urip bebarengan bos mebel babadan akhiri tangane alasan duwe anak lan rapi bos mebel pulang bliwani Oh sayang ya sayang Oh sayang apa sayang aja wadir kakang pasti bakal eman aduh kata wis rong taun lawase setok hubungan kula nunggu tanggung jawab sampean Mama Gibran calon majikan nok malah sayang 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 Mimi sarap Arabi sayang Arabi awan bengi janji kakang tek ati ora niat ora pengen luruh kanti orang cintane cukup kanggo sampean siji mame malah kula rela kula rima asal laksana mame malah najan dewa yo lima nok malah wis pasrah nok malah mimingel kula dengar mimingel duwe anak rapi tapi kepriben senok diwayu blipen wis lawas hubungane mimik kawila segalane mimik kela sayang kula pengen dikawin mimik kela bos mebel wong babadan aduh kakak wong bos mebel wong babadan kalau sayang kula nunggu tanggung jawab sampean goyang asik Arabi sayang Arabi nok malah Mimi come on Mimi al sayang Mimi al awan bengi janji kakang tekanti ora niat ora pengen loro pati Aidit Maluku ya Aidit Maluku kula rela Aidit Maluku asalan sana Aidit Maluku najan urip diwayu senok wis pasrah wong kula ngerti kakang duwe anak rapi tapi kepriben senok diwayu blipen wis lawas hubungane mimi sisil segalane mimi sisil isin pulang jaluk dikawin mimi sisil sayang majikan tua mimi sisil aduh kata wis rong taun lawase kita hubungan mimi sisil kula nunggu tanggung jawab sampean Mimi sisil majikan tua saya Mimi sisil
senok dewayu beli pengen wis lawas omongane wis terlanjur segalane ini sisi